tun thla August ni som panga a America sarkar le khovel makti khopa Taliban hovin Afghanistan an ron ople chia atang khan boina ain mun ngal mup mai ani bera Afghanistan ram chunga Christian tepo lau thon na in atom ve ngal ani US Commission on International Religious Freedom hotupa Nadine Menza chuan Taliban ron lian le hi sa khote naw zok te tan chuan thil thleng cheber ani ringot mai heng sa khotlem zok zui tu te zinga atam zok hian tun hnaya anram chu san to ma se ala zelate abikin meichia te hi tuna hian din mun lo taka anding mekani atiani Christian Paul pakhat aid to the church in need in thu adon dan chuan underground house church anti aruka kaushan ding shroi tu te chuan Taliban ho te nen atangin vau khan na lekha andong to a khoya nge in oma enge inti ti kan shevek ti thu te andong ani Pew Research Center in achinchia danin Afghanistan mi pui makladoi somthum pasari zinga za zela som kwa point pasari hi Muslim ania Muslim Paul Bik nei lo tlem zong anom pok ani chumi pak za zela bial point pathum vel hi sakhodang petu te niangai ania ziak tu rang te soidan ero ainang chi lo ani Christian te hi aru karala oman ni wangin engzat chi nge anni hriat hlei thei ani lova mi sing ni ai chuan antlem rin ania mi sang khat vel lek po anni mai thei thu soi a om bok ani Afghan mi tan langsar taka Christian ni ngam ani lo awangin mimal in remchanga arukin anin khom thin ani tuna hian Afghanistan ramatrong pani dari trongle pasto trongin Bible bupum le linto ania hazaragi trongin thuthlung thar le thuthlung hlui bu then khat le linto ani bok hengte hi mobile le online manga chiar theya siamania call chut Bible pa ngai ero chu rampon lama lo chuan mutur awang hle ani Afghanistan a hian danina phal thlapa Christian biak in ding chu pakhat chau a oma chu kum sang khazakwa som thum chowa loading to Italian embassy chunga Roman Catholic kaushan hi ani Khovela Christian ti du da tuarte boipui tu Paul liantak open doors chuan Afghanistan hi Khovela Christian te tana ram om ber pani na ada tuna president tlan cheta Ashraf Ghani ahun lai khan sarkar atanga harsan na lian tham chu an to meulo ani ome kan shet ve mai mayatan Ashraf Ghani nupui hi Lebanon mi Christian ani nge ani chutiang chuan harsan na lian tham sarkar atang tok lo ma sela an chi le kuangte atangin ti du da na an tuar na sa hle ani Afghanistan Ramadan pui chuan Islam sa khuwa hi ramsa khuwa atan apoma sa khodang te ero chu dan phalchin chunga anom ve aphal sak chau ani Islam atanga sa khodanga in le chu rin na phatsan na lian takangai ani awangin bungro chu sak tan tir le ti hlum thlenga hrem na to theina ania sa khodanga mi te in le tir chu ti hlum thei anni bok Taliban te hian tuna thuneina an ron chan le ma po hian an thunun ram china chuan Christian te chunga an chena zual hlea kumsang hi pathum khan Taliban shroi tulok pakhat mula dadula chuan Juda ho te Christian te le ramdang mi crusader ho hi kan no chua vek ma chuan kan beizel don ti in alo soi to ani kumsang hi Farooq Khan Abdul Rahman chu Islam atanga Christian a in le awangin man ania hitura achung thu rel ngei tum ani line sarkar sang ten annorna awangin chua ania Italia atlan chezui ani July ni som pakwa sang hi pasari khan South Korean missionary som ni pathum te chu Taliban ho hian manin an threng zuya anjing mi pahni chu rong takin an thata South Korea sarkar in rol nuwa adang te chu an chua ta ram ani
October sangi pariat khan tranpuina na thoktu nula pakhat Gail Williams chu ka hlum ania Taliban thupuang tu Zabihullah Mujahid chuan Christian na thedar tu Paul ta na thoktu ani awanga an tha ani thu apuang ani kumsang ni som June thla khan Afghan TV pakhatin Christian te chetlalai le baptisma changlai ati chuaka chu chuan Christian dodal na nasatakin Afghanistan ramchunga ati pun luna ramshroi tulang sartak Abdul Sattar Khawasi chuan Christiana inlet Muslim te chu ti hlum ngei aphut thu parlamenta aw chu puya parliament member pakhat Nazir Ahmad chuan Christiana inlet te ti hlum chu dan bo chiat na ani lo thu asoi bok kumsang ni som ve khan tanpuina na thok tu damdoi lam thiam mi som lai mai te chu badakshana tha ania ramdang en thatu le Christian na thedar tuwa anpu ani heng te hi Christian te chunga hleilen na tam tak zinga alang sar deu tlem te chau ani Islam atanga Christiana inlet brother Firas anti mai ming hi ama him zong na turin thup ania brother Firas hianin tun chuma Taliban ten thu nei na anron chan le nuwa Christian te din mun heti hian International Christian Concern nena asoyni Taliban te hian Christian ti an hriat te chu an thatanga mi te thin lunga hlau na tu an tumang tuna po hian pasal la nei lo mai chia kum som pangami inei chuan Taliban sipai te pasala inei tir turani tiang chi thuziak tar mu tur om der to ani Christian ten an hlau em chu an fanu te chu chu sakin an nei luyanga Islam zirna sikul madrasas antia da in an thluak an suk sakanga an nu le pa te po anti hlum hialang ti hi ani Taliban te hian Christian te bungrua le thil nei te chu sakin meichia te po an man le ngei donani ti ina soini Roma Afghan raltlan pakhatin August ni som pariata The Washington Post ashildanin Taliban ho chu in sang lut kwalin tuna hian Christian anom le omlo an zot kwal mek ani ti thu hi asoi bok ani Afghanistan rama Christian te din mun hi akhir hle mai ti luina Islam sa khua in le tir an ni mayengem lodu talo se ti hlum an ni mai thengem hriat chua lovin engchen nge anom theyang le heng zo na te hi tuna Afghan Christian te thin lunglu mek tu chuni Taliban hovin Kabul anron lu chia Afghan mi puite thin lunga hlauna lian tak lo om ngal te khan ngai ati thalova anram chua san tum mi pui airport vela an hanin phing chil lai mu te kha ashe om khop mai heng thil tele boruak in mun vel han thlir hian Afghanistan rama Christian tele mitam takte malam hun hi a englo hle ani ti a hriat thei ome Taliban te hian tun ma ai chuan that chua deuh zawk an tum ni omin in soima se mitam takrin ero an hlo zori lo ni inalang heta tang hian ti thei nei tam lo ma ila Afghanistan rama Christian tele an ram mi puitan thanem ngai takin I tong trai phot mai te ang u Afghanistan ram hi eng tika mo chuan kan lalpa Isua Krista lal na ram alo ni ngei theinan eng kim ti thei van pathian chu I aw ngot mai te ang u kan thu top na tan he thu hi I lo ngai to zui te ang North Korea le Afghanistan rama Christian te chu nek chep na le ti du da na mangin an rin na fiin a oma heng rama te hian Christian ni ri ngot hi thi theina ani chuti chungchuan la li suwa an phat san du lo awanga rap thlak tak takati hlum an tam hle to ni Mizoram Christian te ero chu zalen na mangin kan rin na fiin om ve mek thunga zalen na mga fia om mek te hian kan tin lo zok zoma emmoni chule ati thei rum mai ilo ngai to zui te ang u